Jaz sem Isa, jaz varim svojo kombučo. Nisem to objavila na Instagramu, pa to sem najdla v Archives. To piše Our Shelf Said No. Ena moja sodelavka je imela viličarja in je ga sam porinila. Jaz sem bila v pisarni in sem dala bundo gor in potem sem sam slišala duš, duš, duš. Tako da smo imeli škatle na tleh, te džare smo imeli na tleh. Ene tok tekočin je bilo na tleh. Pa fora je bila, da tisti dan smo pucali 9 ur, pa smo celo proizvodno spucali in potem pač 5 minut preden smo šli domov se je to zgodilo. Tako da jaz sem se samo mogla umakniti tako za 5 minut. In sem bila tako, ok, jaz sem najmlajša, ampak to je moj biznis in moram sam tako pušati through. Pač vem, jaz se hočem zdaj uleči na tlah in pač jokati in iti domov, pač, ampak jaz se moram pač zresniti zdaj, pridati skupaj kot ekipo, pa vse pospraviti in bo v redu. Te so pa to nove. Se dejansko vidi, pač veliko so bolj kvalitetni, oni se ne bojo pač premikali nič, to je nam pač olajšalo vse. In potem sem probala iti v eno mikropivovarno. Pač jaz sem mislila v glavi, ker sem bila tako 15 stara, bojo začeli delati kombučo zame. Jaz bom sam dobila produkt in potem bom pušala naprej. Oni so hoteli pač čim več alkohola dobiti. Da na koncu smo zmerili, pa je bila tako 1,3% alkohola noter, čist preveč. Potem sem sam razmišljala v glavi, to mi ni uspelo, kako bom jaz sama začela proizvodno, veš. Ko res hočem to narediti, ne vem, če bi to še sploh delala. Ja, te trenutke, ko sem hotela sam jokati. Ampak potem sem odprla Instagram in dobila tako najbolj cute message, ki je bila tako, oh, your kombucha made my day. Da vidim, da so ljudi sam ful veseli, da jaz tako delam nekaj, ki je ful drugače, da reče, da je ful dobra. Sem tako, ok, one more try, pač še enkrat bom probala, ampak zdaj sem nazaj. Zdaj sem cool, ampak sem bila pač to čez poletje sem imela ta osebni struggle. Vse je bilo v redu, proizvodna tako normalna. Moja sodelavka pride na konec dneva, ko smo vse končali, vse pospravili. Pa ona tako, ja, ta datum je narobe. In potem sem pogledala, pač na vseh flaškov je bila 6 namesto 9. Nismo mogli prodajati in pa sem bila tako, oh. Če en človek se počuti tako full overwhelmed, da vidi, da se sam tako morajo usesti, tako malo razmišljati za par minut in poiti naprej. Tako razmišljati v glavi, se lahko naredim neko dobro foro s to. Pa ne, si bom naredila eno dobro foro, jaz bom postavila telefon, naredila timelapse in jaz bom vse popravila sama. Pa sem naredila plan, tako, ok, jutri zjutraj se bom zbudila, pojedla zajtrk, potem šla, prla vse škatle, na vsako flaško napisala nov datum in pa je to pa to. If you feel underwater, overwhelmed, just take a minute, breathe, and think about why you even started this business in the first place. For who did you start this? For yourself and to bring something amazing to Slovenia.